Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hurmatli musulmon bir to'g'an. Biz duada hech qachon bexabar bo'lmaylik. Duada hech qachon shektenbeyli. Duala qilg'ila, men qabul qilam deb Alloh taolo o'zi va'da bergan. Hakimde gelet Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: kimde kim erta menen subhanallohi va bihamdihi 100 jolu aytsa, geçinde subhanallohi va bihamdihi degende 100 jolu aytsa, anın günölörü okeandın göbügünçölük bolsa dagı bardığı geçirilet degende. Subhanallohi va bihamdihin manisi Allah Taala aruzat. Men anı bardıq ayıptan тазалығын баян қыламын, аға мақтау айту менен бірге деген сөз. Урматтуу мусулман bir туған, мына күндөр өтүп кетет экен. Ошондуктан келиңиз, эрте менен кечинде тилибизди Алла Таалага зикир кылып, Аллага дуа кылганга үйрөтөйүк.